nongeye kubasuhuza muri kumwe nanjye Eva, ikinyamakuru cya TVS ndetse na mugenzi wanjye Eric kuri telefone kuva kuri Goma. Turagira ngo tubaganirire bukeya ku makuru arimo gukomeza kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse binakunze turaza gukubitira mu burasirazuba bwo hagati. Eric kuri Goma, muramutse mute? Muri iwacu twaramutse neza, uretse ko mu karere k'iwacu ahitwa muri teritwari ya Walikale haramutse amakuru avuga yuko ingabo za M23 AFC zagerageje mu buryo bwo kwikuraho ingabo za FARDC n'abambari bayo ariyo abasalendo babateye batera hitwa Ikobo, batera hitwa Busamambo. Ingabo za M23 zirabivuna zibirukankaho zibavana i Busamambo, zibavana ahitwa Ikobo, zirabajyana zageze Walikale centre, zibavanamo bariruka, bamaze kuvamo. Ni ukuvuga ngo iyi saha tuvugana Walikale ikontrowe na M23 ni ikontrowe Walikale. None se aho waruvuze muri utwo duce hari mbere yuko bafata centre ya Walikale? Centre ya Walikale kuyifata bayifashe bamanjije guhera Rusamambu, kuko Rusamambu yari kontrowe na FARDC na Kobo yari kontrowe na FARDC. Batera mu bateye ibirindiro by'aka Gatobo. Gatobo niho hari M23 bayiteye irabirukansa ibageza aho Rusamambu. M23 atari Rusamambu habaye hafi yabo, irabirukansa ibageza Walikale centre. Walikale centre bavamo nabo barirukanka. Ni ukuvuga ngo uyu masaha tuvugana M23 ni kontroye Walikale centre. Noneho ingabo za leta yo ziracyarimo zirukanka n'ubu? zirute zavuyemo zirirukanka, kuko ni abantu bashora intambara ariko ntibayishoboye. Ni ukuvuga badakoze ikintu cyo kuganira na M23 ntabwo bashobora kuhaba, ntabwo byashoboka. None se muri teritwari ya Walikale yaba ipakanye na teritwari ya Lubero cyangwa na Masisi, ni gute bimeze? Teritwari ya Walikale ihanyura umupaka na teritwari ya Lubero, igahana na teritwari ya Masisi, ihanyura umupaka kuko uhereye ahitwa Karembe ni Walikale. Walikale ihanyura umupaka na Masisi na Lubero. None se ubu ngubu urambwira ko iyo mirwano yabereye Walikale itageze muri Lubero? Lubero yo isanzwe ikontrowe na M23. Lubero, uretse Lubero centre niyo yari kontrowe na FARDC, nabo basigaranye agace gatoya, ni agace gato basigaranye. Ni ukuvuga ngo uvuye Lubero uhita winjira ahitwa Beni. Uhita ugera i Beni? Yego. None se iyo mirwano yaje kurangira, yego FARDC n'abambari yabo bahunze, nta casualty wamenye zabayeho, nta bafashwe mateka, nta makuru yandi waba hafite? Ndakeka ko hari umukoroneri wa FARDC warashwe, arashwe FARDC ziriruka. Ndakeka nagutumira amafoto y'uwo mukoroneri warashwe, yasigaye mu bwo burere, ariko akimara kuraswa FARDC zahise icika intege. Urumva aho abantu abasirikare bapoteje koroneri ni ukwirukanka, nta bindi biba bisigaye cyane. Yego. So reka noneho tugaruke mu ntara mu gace ka Lubero. None se muri izo ntambara nta tundi duce n'iyenda bafashe nyuma y'utwo duce tubiri ndetse na centre? Ubu wambwiye ko bahagaritse kurwana, byibuza leta yahunze bakayireka. None se urakeka iyo teritwari yose bari buze kuyifatira, cyangwa none ni kwa kundi kwa 23 iri buze guhagarika nanone ntibakurikirane? M23 uretse ko kuba bakimara gufata akarere ka Walikale nani FARDC irukanka, ni ukuvuga ngo icyo bakoze bahise bahamagara abaturage, babahumuriza, babwira ko bo nta ntambara y'amacakubiri bafite, ahubwo bakeneye ko abaturage bose bagomba guhunguka, n'abafite ibibazo bagataha nta bibazo byo bafitanye n'abaturage, ahubwo bakeneye guhindura ubutegetsi bwa Kongo bubi bakabana n'abaturage. Ni ukuvuga ngo abaturage bahungutse n'amafoto urebye uburyo abaturage bishimye yuko
babona iki gisirikare cyo guhindura ubutegetsi bwa Kongo bubangamiye abaturage cyane. Reka noneho tuvuge ko Walikale yabaye libere mu buryo bugaragara. Walikale yabaye libere ku buryo bugaragara kandi abaturage barabyishimiye, babikomeye amashyi ndetse bishimira ko babonye M23. Uretse na Walikale n'abandi bari guhamagara bavuga ngo ko bakeneye ko M23 yagerayo ikajya kubagombora ikareba ko yarakiza ubwo butegetsi bwa Bazarendo na Gisegeti. Na Gisegeti uyoboye gutyo n'ubwo buyobozi nawe ubundi. Reka noneho tuve aho ngaho twinjire mu ntara ya Kisangani. Iyo haravugwa amakuru ngo ku kibuga cy'indege cyane niho turi bwibande, nk'uko niho hamaze iminsi hari ibitero bivuga ko byagabwe na M23 ndetse bikanavuga ko leta ngo yoba yamaze gukuraho intwaro zayo igahungisha ibintu byayo, nk'uko ngo itemera ko aho hantu hataba hari M23 mu buryo bw'ibanga. Bavuga amakuru mfite ni amakuru asobanutse, nahamagaye n'umuturage uhaturiye yavuze ko ngo Igisangani ko bitewe n'ibitero bya drone bya M23 yahagabye guhera ejo bundi ko abasirikare ba FARDC bahungishije ibirwanisho byabo ndetse bahungisha n'indege zabo za drone zahabaga, bahunze bagiye. Ni ukuvuga ngo nta M23 ndege yafata ikibuga cy'indege, nta n'umusirikare wa FARDC uhari, ahubwo bameze bahitaga mu gifaransa ngo ni zone nette. Ni ukuvuga ngo nta bundi uhari abereye. Noneho ntihari leta, ntihari na M23 ku mugaragaro, byose biri kuhareba. Ntibirasobanuka ko M23 yafashe, nta n'uko baryo yasohokana kuko FARDC yamaze guhunga, guverinoma zahunze, na ifata ko M23 izi ko guverinoma yahunze ariyo leta ihategeka. Ni ukuvuga ngo bo barahafata, nibamara kumva ko bagiye barajya kuhakontorora cyane. Igihugu kigomba kugira abagikontorora, ntabwo bahihora nimba leta yahunze. Leta yahunze n'ibyabo bahunze, n'ingabo zari zihari zaturutse muri Angola zamaze guhunga zagiye, ndetse n'abasirikare b'Ubufaransa nabo bahunze bagiye. N'Abafaransa bakuyemo baragenda. Abafaransa bakuyemo bariruka bagiye, baravuga ibintu birarenga. Unteye amaseka ariko. Reka mbigarukeho. Ni gute Abafaransa bizewe cyane bazanywe kugira ngo batsimbure Amerika yari yanze kuzanamo abasirikare, none Abafaransa baravuga ni reka tuze, none nabo bakaba bavuyemo, ubwo noneho leta irasigara kuri bande? None se wowe urumva ko Abafaransa ni abasirikare? Ubundi leta yazanye Abaromaniya babaga muri Goma, Romaniya itsindwa ku mugaragaro, nubwo se Abafaransa nibo barakora bari kubona ingabo za leta. Ubundi ufashaga umuntu ufite imbaraga, urahagarara bakora icyo bita resistance. None resistance irananiranye, uragiye, none se uwaje kugufasha niwe urahagarara cyane rwose. Kandi buriya ni abacancuro bo birebera amafaranga. Bareba amafaranga ariyo binaniranye nuko genda. Reka noneho tugaruke hano iwacu muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, tube turetseho Kisangani bukeya, ahari ibyayo tuzayimenya. Bivuga yuko zino ntwaro ngo zaba zahungishijwe zikajyanwa i Kalemi. Ayo makuru urayazi? Bari Kalemi kuko aya makuru dufite bavuga ko bavuye aho ngaho Kisangani n'abandi bakaba baherekeje mu karere ka Kalemi, niyo bari. Ariko uretse ko umugambi byo nziho, nzi ko niba Kisangani iramutse ifashwe na M23 ubwo Kalemi nayo iba yavuyemo. Kalemi naho bagombye kuhava batara ubwo nta ibihari rwose. Okay, reka noneho urakoze cyane Eric. Reka tugaruke nanone hano mu duce twa Masisi, n'ahandi wabaye imirwano ndetse na Rucuru Maramahoro. Mu karere ka Rucuru muri sheferi ya Bwito hari ahantu hitwa Bukombo, hari ahantu hitwa Kinyankuku, hari ahantu hitwa Sisa, hari ahantu hitwa Musheberi. Ni hakurya y'Isanga, ni muri sheferi ya Bwito. Niho
twabwita amabandi kuko nta mbaraga bagifite zo kurwana n'ingabo za M23. Baje bajya gutera abaturage barabakubita ndetse bishemo n'umuntu umwe. Abaturage baje gusahura babuze ibyo bafata baramusahura baramwica, ariko amakuru mfite neza mu kako karere navuganye n'umunotabure washyizweho n'ingabo za M23 ambwira yuko we ansobanurira ko bahageze baza kwiba babuze ibyo biba bituye umuturage. Ingabo za M23 zarindiriye ko bucya mu gitondo niba ari abantu baje gushoza urugamba mu gitondo basanga bagenda nk'abajura, no kuvuga ngo bahageze barasahura bakora ubwo busahuzi bwabo baragenda. Akindi kintu cyakozwe ni ukuvuga ngo na n'isaha M23 n'ikontorora ubwo burere. Urakoze cyane. Noneho kuri ayo makuru reka tugaruke muri Kivu y'Amajyepfo naho twumve uko byaba bimeze. Ejo imikenke habaye intambara muri Minembwe ikomeye cyane, bivuga ko FARDC yagiye gutera ariko ngo ikagaruka yabangiye ingata. Sinzi ayo makuru yo nimba hari icyo waba uyaziho cyane, nk'uko bavuga ko ubu ndetse MRDP twirwaneho na 23 bashobora kuba bahanamiye umujyi wa Uvira. Bimeze bite? Ko hari amakuru aturuka mu karere ka Minembwe. Nagutumiye amafoto y'umukoloneli wa FARDC warashwe n'ingabo kuko bateye M23 ndetse bagezeyo bararwana. Uwo mukoloneli arapfa, babonye abapfuye ndetse nabo ubwabo basubiranamo. Hari n'uw'umuzabendo warapfe uwo bitaga Tipe, niba ari Tipe mbe ndakeka wabonye amafoto. Nagutubwe nawe araraswa. Ni ukuvuga ngo isaha Minembwe ikontorowe n'ingabo za twirwaneho M23 AFC. Baje n'ingabo z'abarundi zaje ari nyinshi, ziza zije gutanga yo musahada. Zihageze zisanga ari umuriro ukomeye, bariruka birutse mbega ngo bataye n'intwaro zabo bari bazanye ndetse ngo bataye n'amahema bari bikoreye cyane. Nabonaga bitoroshye nk'uko uwanditse ayo makuru yarimo avuga ko bazamusiye Baraka, ariko ngo nanone niyo bongeye gusubira. Ubu ni ukuvuga ko bari hasi ku mazi ya Baraka. Bari hasi ku mazi ya Baraka niho birukanse. Ingabo z'abarundi zaje zinje gutanga amasahada ngo zihari byose ije gukora meza. Hageze zibonye umuriro zirutse mbega bino bisobanutse. Bari kuvuga ngo ni inkuru, hari umuntu baraga inkuru akabareba inkuru y'imbarirana, ariko amakuru nguha ni amakuru asobanutse. Bahageze birutse, bata n'intwaro, bata amahema bari bazanye ngo n'ibyungu byo gutekamo ibyo kurya babitanga nabyo babisize. Nabyo babisize. Aho babyumvise rwose, ubwo bumvise ko bitoroshye. Hari n'umuturage mvuganye na Minembwe ambwiye ko abaturage ndetse batanashize biruka ngo bave mu mazu yabo, ngo basuye mu ngo zabo na ntabwo baratuje baratekanye. Ubu rero ngira ngo twohagarikira hano. Ndibaza yuko sinzi ko hari ayandi waba ufite ya muri Kongo aho ngaho mbere yuko twikubita hano mu burasirazuba bwo hagati tukareba irimo bikorerwayo. Yego, waduhakoye muri burasirazuba bwo hagati nabwo tukayumvaho nta kibazo. Urakoze rero cyane Eric, reka tube tukuretse ukomeze ugubwe neza n'umuryango wawe ndetse n'igihugu cyawe. Tubifurije amahoro. Hagati aho rero reka tujye mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ayandi akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Iva toujours. Reka mbabwire kimwe gusa cyo kubabwira nuko Amerika imaze gushyira hasi amato hafi 19 y'igihugu cya Irani. Ubu biravuga yuko ndetse Amerika yakoresheje igisasu kitarakoreshwa kuva intambara ya kabiri y'isi ibaye. Icyo gisasu ngo nicyo cyakoreshejwe mu gushyira hasi le porte avion cyangwa se ubwato butwara amadrone n'indege bwo muri Iran. Ibyo rero bikaba byarabaye ejo bundi kuwa kabiri. Biranavugwa yuko ndetse Amerika uyu munsi mu gitondo yagerageje kandi no gusuzuma imbunda yabo ikomeye cyane cyangwa isasu cya missile bita ICBM
ukuvuga ngo ni intercontinental, no kigenda mw'isi yose ntabwo ifite guhagarara, ni ukuvuga ngo icyo gisasu bakigerageje icyo bita Minuteman III kiba cyageragejwe kugira ngo ahari nibiba ngombwa nacyo gishobora gukoreshwa. Urumva ko isi aho igeze naho bitoroshye. Ni hagati yaho naho Iran naho yavuze yuko ibyo itarakoresha igiye gutangira kubikoresha, ndetse bakavuga yuko 4 byaraye birashwe muri Israeli, ni ukuvuga ngo na ballistic missiles zabo zitarakoreshwa. Ayandi makuru ni uko Amerika yatangaje yuko nayo ishobora, mu binyamakuru bikomeje kuvugwa hano muri Amerika, ishobora gukora invasion terrestre cyangwa se igashira ingabo ku butaka ikoresheje abakurde babarizwa mu gihugu cya Iraq, bakinjira ku butaka bwa Iran kugira ngo batangire kwifatira ibice bimwe n'ibindi, kugira ngo hoye kubaho kongera guhungabana k'umutekano ku banyamerika ndetse n'inshuti zabo bari mu burasirazuba bwo hagati. Hagati aho kandi minisitiri w'intambara wa Amerika we yatangaje yuko nanone uburibwe butaragezwa cyane kuri Iran ngo ndetse n'ibikomeye bigikomeje kuza. Icyo gihe rero bakomeje guhitamo gukoresha imbunda zose zishoboka kugira ngo babashe kugeza ububabare kuri Iran. Hagati aho Iran nayo ntirakava ku izima nubwo imaze gutakaza abayobozi 49 ubu, ndetse bakavuga yuko bamaze kuba 51 bamaze gutakaza ubuzima. Amerika yo ntabwo irashyira hanze abasirikare benshi, ariko tusomye ku binyamakuru bimwe byo muri Iran bivuga yuko hamaze gutakaza ubuzima bw'abanyamerika hafi 561, naho Amerika yo iratangaza ko hamaze gupfa gusa abasirikare bayo 6 ndetse 4 bakomoka mu ntara ya Iowa. Ibyo ngibyo rero akaba ari Amerika ikomeje gushira hanze. Gusa kandi nanone amakuru dukomeje gusoma aravuga yuko mu gitero cyabaye hirya y'ejo ubwo bashakaga kwimika uzasubiriza Ayatollah Ali Khamenei, nabyo byaje guhitana abasaga 88, ndetse no mu majyepfo y'icyo gihugu hakaza kuraswa ikindi gisasu cyagabwe n'ingabo za Israel kikaza guhitana abanyeshuri 80. Ibyo rero ni amakuru dukomeje gusoma hano mu binyamakuru mu bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati, muho bivuga yuko Perezida Putin nawe ntacyo aratangaza gikomeye, nk'uko wari inshuti ye Ali Khamenei amaze gupfa. Gusa kandi Putin we agakomeza ntacyo aravuga ku by'urupfu rwe, gusa akaba yaratanze amakuru avuga yuko yagerageje kumuvugisha kugira ngo abashe gukorana byimazeyo, ariko ngo ntiyamwemerera, ndetse ngo bikaba ari byo byanatumye atarigeze atabara muri ko biba muri icyo gihugu. Naho Ubushinwa burakomeje kuvuga yuko butishimiye ingendo ya Amerika na Israel, ariko kandi nabyo bikaba biratangaza ko bushobora kuja muri iyo ntambara. Hagati aho ngaho rero intambara hagati ya Ukraine nayo irakomeza. Ukraine n'Uburusiya bikomeje naho kurasana mu bisasu bikomeye cyane, ndetse bavuga yuko n'ubwato bw'Uburusiya bw'intambara nabwo bwaje ubwato bw'Uburusiya bw'intambara nabwo bwaje kugira ikibazo mu mazi, bukaza guturika bugasiga ubuzima bw'abantu benshi cyane buhatakariye. Amakuru rero tubagezaho nayo, gusa kandi tubabwire yuko Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudagi byo byamaze kuvuga yuko byemereye Amerika gukoresha ibibuga byabo cyangwa se bazi zabo mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo ibashe kugeza uburibwe kuri Iran. Naho igihugu cya Espagne cyo kikaba cyaranze kibwira Amerika yuko kitashobora kwemera Amerika kugira ngo ikoreshe ikibuga cyabo mu gukora ibitero kuri Iran. Hagati aho Amerika nayo yavuze yuko bitaza korohera Espagne, gusa ntabwo babikoresha ku mbaraga, ariko bagomba kubahiriza ubusugire bwabo, ariko ni ibintu bizaza kubagora cyane mu minsi iri imbere. Ubwo murumva yuko hari ibihano biteganyijwe ku gihugu cya Espagne. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Iva ndetse na Eric kuri studio za TVS. Mugire umugoroba mwiza.